advisor bisa pasar se bulu 2016 ani kan lahore jang same new to masong phat hala da gari chwe chot tum na ting kheng lo lason si tek jam dok kan same aja kemarin solo si nilik Kardian lo autonomous council kan kardian tung lalo non dobom BJP tu especially ST morcha bu sekolah tu ST urute six schedule ko hang mo didi ST sob itung elong so ke rayu kan ba elong so han ke chari pon morcha lo ST morcha dong pini gona lo Kardian long BJP ST morcha president mai guru kongsun dang tum gona lo pini lam thich parai loma lam dharnai ni loma ning lam tum ning duk chepklang loma BJP युवा मोर्चा wing su kana lo pini kar binglo khai ke sunga ro mate party si ke thema BJP ali dar tum han kal jong tung la lo nang to party nang to position si ke thema mate khai si ke thema pini ani nang tum bini ra kita pulang ke dalam tu bini RJ menang sekejap le. RJ menang cepat ke orang tadi. Kai face WhatsApp group long. Tidak bang Modi sarkar hang jo tu. Bini kena lalang malang ke. Nah ceklau. Lapen aku pena tadi ungkoi CM kadokabe asong han kehang ba di malong nil tum kabi sajut ka song jung jung ben ki buang tung lalu kedam ta ning ka la kedam ta phong aku tengah kin sen meeting halu lam tak cecak cot lasi penlap tadi kan koi kehang ke lam tak cecak cot nang ke chok che jong si konsil kang ni tum jong si khai chuan bin nong la pen khai si ke pa table te tok dak la bino return bino je itu action and vec ko lapen laso PCR VCR long eviction and vegi kuntum return to khai ba return and pi hai je bakar biang long ruling to BJP party to ako jong si return si to khai he bote muni na pot khalang no ngone kana man sige hang ko bail ko thang ko alang dum che phai ko ne panjut ko amo me kam khlan ngone jong se haji bote solution से पानंग जी गारंटी ची पीजे ना जी तो नहीं तो क्लेम बैग पीसी रिटर्न ची पिनंग जी अलार्म ठीक है चल को लपेन नॉन बजी प्लीज तमे अलार्म तुम केफो बैग एसीसी यूथ फ्रंट लपेन केएनसीए लपेन एस अला मथा लोगे केफो बैग तो फा जॉय पेन फा वोंग पेन अलार्म सुबोय बोय बांग लगे चोक चे तो physical juji ma ko physical man kanji ma radang lo thanang ji la pen penap tari kan ko si thanang ji lasi nyol dong kalbiang long rajaji dong phan mate BJP party han dong tulang tung la lo penap tari kan ko ke pha lo nang dong diten cepak lang dang itu no spesial pizza ke dua dim lo itu election vek ngko election vek po ulang return cepak lang kali pote ke jisong na bang ke anu sesi non kibang ani sebelum sedang tujuh lasi nung kami format untuk nung kami format session hin man ke nang tu media man kerang ke hoi pen kacun ke lalo nang tu stame penap apor long penap siwa sing sai long media house pen mate kerang ke abutung pen laso RCG dalam ke je return PG ma dalam channel jam semi arjun tha rolo dalam non election political benefit upon clan leaders की मेजी लसीनो तो के मांग ललो जों सिल के लोटे before MP election clan हो MP election ada PC clan जी बोला के तो और चेपे कॉन्सेप्ट को रिटेन लगी नलसी इमीडिएटली एक्शन ना करे एनर्जी सिनी कन्वेंशन की बात करना आता non ha jong social media la ke post nang do pen ong dong ran da chi than nang do je pen ap ka chengwa long committee seng na thek bo la ke dam tang Meghalaya border hut alam kita committee seng ben exam ne se sonak thak si pen ap da committee ke seng ben ke seng ji polam theng angkrak pen beta long pur se aja kum than da so ko than tum ko pi
kisahnya kena soal dulu ya. Parliament autonomous council is the apex committee. The authority do might form another committee. No other bank public demand the law that particular PGR land should be evicted. All the illegal settlers who have been settled for a long time, that they are illegal settling that particular land. So they have to be evicted anyhow. That is our demand. Like not only KFA but the people of Parliament demanded that particular land to be evicted. Illegal settlers, those who have been settled illegally, they should be evicted. There is no need of another committee. Committee is saying that the same committee has been formed, like in Meghalaya, Nagaland, formed so many committees could form, but no results come out. Outcome can take long that committee formed there also committee can be eviction. Nothing. Committee ke kawami tahu lahai kecimai panel habitat sini. Autonomous council tu power and function tu pima hala soto income ceklemo land law semar no kuma masih ada ke dulu lima ke dulu ini long ni alama saya belum land below to autonomous council bus below council mahal tak below saya for the tribal people of Pardo ni halal nasi nak dia itu alam dah belum nasi itu Bangalore amut peram je land law semar no masih longi mahal ada ke dulu keruni long kelaki long itu tak betul baru mana tiba baru betul hari kita po mana illegally ke dulu ini kau lah tuh lagi government ada dulu Assam state tu dah claim mau lagi motor bisa sama leadership long kan building banana kan tu ni panghang ni loge illegally pun si panghang long mati kau dah mau yes fine long council tu dak pen lah tu illegally lagi long BGR proposal lah mati lagi aku kan ni pulau mati district council long ni price lagi kuma tu ni ada kuma ni nur bani ada ni itu mungkin dah mau ada district council long ni tu sila solo ni dia mana kamu ni masih bang atau pan wages lewan no ajar lewan no labor lewan no 1951 appeal lah solo mulai lah malik kita kami lo lagi council se malik itu nak pregat dah alam job time masih nasi paragraph 20 ateng Mutani salah alam lah, kita tak kau dan itu cisong bom, dan itu kado beda cini. 2016, 17 ni kan bench cuplok lah cisong hasil dulu. Nasi kalau syuting dia, yang lain kau lahir ini macam tu bahasa kau alam ikan ni. Nasi abut pialam no, eviction kuri no, tapi dia ada alien lo. Konsep tu ansih krema, ingkan pan konsep cari dia lo, siapa matai ni mana lo, dia mana yang untuk itu. Nasi lah tu, je. Then look pilih bersama, kalau pernah meeting orang cepat lah, komiti forming ini tu nak form saya betul, soal komiti ke amu wangi komiti, aku kelam situ, amu wangi komiti form lah coy, itu nak form saya soal komiti, council form saya kaya itu, junci cik ini coy, itu nak pasti komiti saya ni betul, di, lasi, amu pelan lo, nanti tu mah channel kan si Pardo lo, orang kan sangat hal lo, tidak dibindi tu dah lah, nanti jadi sini, komiti form nangko, amu nangko, bukan lagi. Nampak dia sini. Ahok nam itu lain nanti. Komiti saya untuk yang waktu from the conference hall yang sempat. अच्छा इस्लाम ते ओंडो अरा तुमको चथान जे के दामतांग सिलोंग लोंग इंडिया प्रेसिडेंट के बांगहोत ला आरएनएसएस तुम मेमोरेंडम के समिति तुम लोग के माने आड़ेंगे थे आरचाक के दो तुम से तुम के समिति नोंग लोग को पठांग तुम तुम्ही पेपर लो नानी तुम के पकला आर्टिकल ने पढ़ी लो गला का पेपर लो ये आरएनएसएस इज बेक्ड बाय आरएसएस RSS मानो बेक्ड पॉलिटिकल पार्टी इज बेक्ड बाय RSS दैट मींस कार्डियो बीजेपी है दी कार्डियो बीजेपी तुम से सपोर्ट सिलाने ले रो who supported because the particular agency from the Kiruni plus support lo national lankan action chalo BJP too why you violated the party rules and regulation the alange party aro karkan lo action should be taken as per party rules to Mr. Pawan Kumar Rai MEC of Constituency he should be punished chalo punish नहीं करना nasi amut pialam lo ada dia ni tumai kunu point dia tak boleh lunde lo dia punya meeting fast opsi alapa jutoi ko bangke land eviction drive kirit off itu na join ko eviction drive ani will also join the drive lang ini bilang thank you